والله يا ايه زي ما بقول لك امي جابت بعضها وجت دلوقتي. طب خلصي شغل ايه اللي انت بتتكلمي فيه ده؟ خلاص ماشي، نص ساعه بالله عليك وتيجي. والله هتفرح قوي، ده هي جايه اصلا عشان تشوفك. ماشي حاضر، مع السلامه. ست الكل يا ست الكل. يا ام راحت فين؟ يا ماما يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ قفصتيني. وحشتك ايه يا اختي؟ بقى يا بنت اجيلك يوم عشان ابص على ابني، ابص الاقيه يعرف بنات غيرك جوه؟ ينفع اللي بيحصل ده يا بنتي؟ لا استحاله عادل يعمل كده طبعا. خشي شوفي يا اختي وشوفي ايه اللي على هدومه. لا انا واثقه في عادل، استحاله. واثقه؟ طب اتفضلي شوفي. يلا اشربي بقى، انا عايزه اخلص منك. خليه يتجوز بنت عمته، كاتك القرف. مش عارف امي راحت فين.